Assalamualaikum semua. Jom kita masak kensum siakap menu Thai. Kisar bawang merah, bawang putih, cili, belacan bakar, serbuk kunyit. Tuang bahan kisar ke dalam periuk. Masukkan serai, lengkuas, asam keping, sedikit air, gula melaka, air asam limau, sos ikan, kacau. Perasakan dengan perasa. Masukkan ikan siakap. Biarkan mendidih. Masukkan kangkung. Siap, selamat mencuba.